Il-qbil tal-Kunsill Ewropew dwar l-immigrazzjoni il-ġimgħa li għaddiet jipprovdi mekkaniżmu biex il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jiffaċċjaw flimkien il-fenomenu tal-immigrazzjoni illegali. Hija din il-fema ta' Thomas Huddleston, analista politiku minn Brussell, li kummenta dwar is-suġġett mal-produzzjoni tal-programm Mixus. Huddleston, li jikkoordina r-riċerka tal-Grupp Ewropew dwar il-politika tal-migrazzjoni, fakkar kif il-maġġoranza tal-immigranti jinsabu mweħlin f'pajjiżi kontra qalbhom. So it's not about the numbers, it's actually about how do we get someone who is stuck in Greece or stuck in Italy where there are so many and there are not the conditions and they're not planning on being there at all. It will also mean that countries have to create a new legal immigration channel and they're going to have to do it together. Huddleston jirreferi għal pjan tal-migrazzjoni mniedi mill-Kummissjoni Ewropea u sostna li fi żmien li ġej dan il-pjan għandu jkun imbottat bħala parti mis-soluzzjoni. I think that we need to continue to ask for a comprehensive solution, which was promised in May. To get a comprehensive solution, that means you need everybody who's going to make a pledge in many ways, and we need to monitor all of that. L-analista jsostni li minkejja li s'issa diskussjoni dwar l-implementazzjoni ta' dawn l-istrateġiji għadha mhijiex ċara, permezz tal-ftehim fis-summit ittieħed l-ewwel pass. Aċċenna li huwa importanti li l-mexxejja tal-istati membri iżommu f'moħħhom li d-dibattitu mhuwiex dwar ir-rilokazzjoni ta' oġġetti u li l-bżonn ta' azzjoni huwa kruċjali sabiex il-Baħar Mediterran ma jerġax jara t-traċedji li seħħew fix-xhur li għaddew. If we take that as a starting point to really say why are some of these people coming, and when we know that they need protection, we need to be much more proactive in going out and helping them, and that will do a lot to stopping these deaths in the Mediterranean.